sem padla matematiko. Vsem boljš kot Clarisa. Se slišala, da se njeno mamo obladala za alkohol. Kam pa kam? Teča kapica. Kaj ti mi jedla, sem vam bi šla. Zakaj pa? Kaj ti ni všeč tukaj z nami? Ne. Ne pa kaj. Today you gotta fail. Today is the day that you have to wake up and things aren't going to go the way that you want them and you're not going to accomplish what you set out to do, but you just might get a little bit closer. Dream of living the town I'm living in. Not going up, not going down, but away one day. Nobody can stop me from doing this way. I'm gonna try, I'm gonna find a pretty girl, and the very next day we're gonna fly far away and stay a little bit of Kaj bi rada? Smejali si vsi me, kaj ne? Ja, kaj boš pa naredila? Kje so vsi? Mrtva si. Zakaj imam samo en balon? Ubila si me. Akcija. To je zelo bistr tutorial, kako se je balon napisati.